Ke KSU North Khasi Hills District Unit hadin beradab je di kinongkit kam bathamai. Naga benta ka samoy tre kam jaka snam ahaja apoi hadu ahaja arpusau. Kila yo wan pin scam ban pin bam smai sendan ki arpu prangot kinongelam bathamai. Ya ka bala pulong ha umsning auditorium hall hagalai terik uno opera ahaja arpoi. Lawan pin scam kinongkit kam baro do president rangba jaka KSU seng kami uba lambok stan margar ringkat unang ai buit keseng uba Daniel Kriem kinongkit kam barim juga NKHDU Kiba kintup uba Rionel Kharkamni uba dan kupar sumer bar kumjuru kinongkit kam shnong bar jongkarat ke hima. Kamsim kitya patibel duplay ikulasam bansyakriho net dan musim ya khasi sunyun ban lamba juga dari berjat tunjuk kasi lamba cinge bak cing tenju Hadim berada penskam igini ki arpu prangut nagaliang president rangba ka KSU seng kami uba lambok star margar ulasam ki kenten kentugan pham bar ka jero iginongkit kambarim bar ki ban satre ya ka jingla ka jongki na ka benta ka jaj benrio hagani ka sngi ulapan pau sha ka sorkar banakaliang ka KSU ka yeng triang bar kam aila ka sorkar banwanra ekalinti rel ka jilla hindre ki deban wanra ya ka ILP Nakaliang juga saya libro kawai hagani ka rensa ka kasi ikran ka kabasay sauna di itu kapor jidawang pat pala lahat ka sorkar kaya syakmak bantong ka kapor Majukan busi di singalang haklen kita papel jom beri nutrak kisah kita papel nilong bolak saya bantong ka kapor persyak ka sorkar kata kap semua pemilih kinong kumat perkumasuk kap semua pemilih kisah persyak sorkar Handai, Junawa, Makai Kamat, Kanungin, juga Senggalong, Ujol Kamswa, jadi ang kanung. Jadi kalau nong ILP pas solat 85, kesukaran dia pas sekar mereka, las nampak dan pli, siap tak kalau nong coba tiran. Kebakung kita, kekomperkat pedang. Kepli jikam, bukut ikinong wai, Handai, kaduna apa, kesusiapnya. Kuno berset, kuno berjeda, jumlah perpang jumlah ini berkaitan dengan berkauan.